crusade ndiamenya ari akanitha uriku exactly no ni mararehete umwe wari amana thaka riri thenema ici cia Jesu Kristo yes with the passion of Christ na actually ni thenema ĩrĩa ĩkoragwo yonetwo mũno thĩinĩ wa thĩ, the most viewed. yes na nginya translations ni areho nginya andũ maragia Gĩkũyũ makĩmĩtranslate rĩu mũthaki ũcio nĩ ararĩ gũkũ na ndũĩ rĩu crusade nĩ ĩrekagĩrwo karũndi cũke eko haipo kimenyithia andu kwina crusade nene, kwina githomo kinene tauma kanitha ndio ari akibanja na muthaki wa thenema ya Jesu ri to no muinjilisti ri ani mathiuruka athi makihunjagia horo uyu mwega ri ni arakire musafara-ini uriku musafara ni arari makumbi-ini arari haria iguru ni andiamenya haria ni ire sunroof imwe ni ire that was very okay in order. No we onake mwanireri ri wa igongona wa mugithi ri anga ni atwikire calendar way riu ndarahe andu horo uri utari aramera ni vizuri mwelewe kwamba leo siku ya leo Yesu yuko Kiserian. Wena gero ne muthungu no kwera andu boko nake hubite okanjuirie haria iguru bize tuthondekero ya muru wa mundu nguirie kirari no cio hube na kire na nderu igoreka andu atia na kama mutafania salimieni Yesu hapo nyuma pokea muujiza wako. Well, I did a follow-up. Then a presentation ya muthako, which was okay. No communication in all. Near break down the canine. Salimio hapa, son of a carpenter, tuko naye leo moja kwa moja. Alisema atarudi leo yuko Kiserian. Yesu araregetheria Dona andu meo marakerora mararandicire makiuga hiya kamulwa mundu gucoka tuliare biwe ni ndona ruka ni ate we ukiraga ona no ori akiru saka ya muti iguru hey okay, ana turu aude mane koma ugayo kiena fuda kesi kwesi hali ya fuda hali ya deracio kiena fuda no weka ndo moko. Thank you so much, thank you, repent anasema mtume ona meka vie haure begitheria ne kukire ukabi mwingi muno marakoro makagwa we kanza iwole ndu yan wewe ne kuja ona Yesu wai hero lai na niega isa ona hai ile sentio na idwa fetero ile naonka fetero ndio hiyo na shunga fedoro na kwaga na njora na para nanu lakini nugulise ulala shilai selisa megana ya rakuja kama mwisi no okay gari iguru bona anakuja kwa haria mwana yera we Yesu huyu asikudanganya aje okoka Mzee Roger ego era very interesting. Nini roketo muno he presented a very nice drama. A drama ya the Passion of Christ. Nerali na actors ginya ekoyo. Umawe he agire view. Gidrona
Ndona ngi Kanjo neo. no atiriri. Yeza kudri mzumio ya Maria Maya kaya umothe na minerota. Pero no va kamaya tondu matira understand. Na heme kuya kararia. Ne matira wane actor. Atiriri be. Kanjari tono agithoma ngite gikunjani. Jesu andu otherire microphone. Wewe ni ana ndongiri thanoi. Na makiheo irio. Na nĩ ũrĩa tũikaragĩrwo nĩ iruga rĩa andũ 200 kũmahũnia. Ũhoro ũcio ũrarĩ mũnene. Ũrarĩ mũthaka, very interesting. Yesu Kiseria. Juu ya haria. Mũtangathi nĩ ũratuĩkire very carried away. Ndũmĩrĩri ĩyo arabatia neaneri. We nĩ ara exaggerate. Leo amejileta. Ataweza kuelezea shamba lililouziwa Anania na Safira. No, he's your typical Kenyan. Leo ni leo. Amejileta mwenyewe. Unamuona pale kwenye ile haria. Msalimie. Pata muujiza wako. Tunaambiwa guza vazi lake tu. Aya.